Vladimir Putinin khutsenga Ukraine gamsunga gal abolizin in lama lhohsat na khota khat hong ki gong do kit ta hi hichi Ukraine chunga gal ki bol na chunga Chechen mite lam kailin phabemin Vladimir Putin atosot jengwangwin Chechen nammi battalion nilhingsenin Ukraine panpi na intu chanin gal asa no ve agiti hi Ukraine gamsunga deibang ta masal na anai lo naw chunga akigel naw bang lo ta tu din muna Solam Ukraine Donbass kamhublam dat chana to phate ding agot jing layovin Chechen mite la panpina ni aso do tawin hi hichihon la Ukraine panpia Russian kidaupi Chechen galgu bollam kai spokesperson apang khanin ana phon do dung zuin tulatwa Ukraine panpia Chechen battalion tenihin Russia chunga galbol na ani veichan na chu pat hiding a hitin ana sejin hi hichi resistant group ho loihin Ukraine mi pite to kitwa gal mi ti chu Russian sipaite ki mancha danle galman cha ho nitin akigot na ho thugu lagu thima avet la jingo chu a hi aji chu Chechen loi khan khan hin Putin apan pi wangwa hi Chechen mi pite atam zo hi Russia changa lung thailo phula dingkal nga alal jinga chu a hi vin hi Chechenia ahilole Chechen Republic tia ki he gamkai si hi Russian gamhup sunga a hi jing wangwa chamlat dalna aniki phin jingo chu a hi vin hi hichizia chu Russia vai homten achi sa sangkhat jako somko loko lhajing lisim somni legup nia pana chu Chechen gamsunga galbol na bomla na khota ananeywa mihem tampin thina manna ananeywa mihem sanga sim galzama anaumo anhi heti hoji achu achi sa bultel hasunga Russia ten Ukraine sunga special operation tia minput sa gal ahin bol wapat owachu Chechen volunteer tampi chun kaif panna Russia chu anadaw pano anahi alhompena Chechen volunteers battalion ni Thusoh Sheikh Mansur battalion le Zokhar Dudayev battalion tia ki he Ukraine sipaya anapang chule Chechen gal laya sipaya anapang hochu kiloi khomova Ukraine panpina Russia chu adaw pano anahitai Chechen commander Mansur kitipana saina kai ho hichigal munahi Ukraine mi pite chule Vannoi het dinga Chechen mi pite zosin hichigal hi akiphat sa apon Chechen mi pin Kaidirov vai pe noya gal ki bol kipom ala kito son hi akipam poiti vet sa napan kalao hi anati na hi Chechen nammi Ramzan Kadyrov kitipahi achi sa kumsang nilasagi kumachu Vladimir Putin lam kai khana analhan anahi hizia chu Russia in hamhalda Ukraine chunga gal abol na chunga hi theitup swa apan pi anahi tuna lem sa azong Russia sipaiti ni Ukraine Luhansk kamkai anala uchu lolhinna amazal hi tia minlinta anikisan anahi hinla alangkhana Ukraine ki thupia pang Chechen sipaiti chun Kremlin ahilo le Russia hin amaho chunga imperial goal achi pive tia alao hi Sheikh Mansur battalion hin tuletwa hi Russia daw na Chechen Republic of Echiriya tia ki he gamkai sunga hi front thum a hop khonova chule sectors somlaguma hop khonovin asayovin hi Chechen namite hi achi sa kum somthum masanga pa na chamlhana ki vaipu na dinga lunggel le ki phinna ananei jingo chu hi adi asangkhat jako somko lakhat kuma Soviet Union gambung linta su anake zawapat atuma ki vaipu su namjo si deisa anahi ahi Soviet Union President Louis Boris Yeltsin in treaty sign anabola su gal gimnaita ati chu sangkhat jako somko le liapat sangkhat jako somko lagu kisat zawapat gamkai anom jo sin kitumpu na autonomy anai theinading ova soi anakai anhi hinla Vladimir Putin chun Boris Yeltsin noya Prime Minister to monahin pu sangkhat jako somko lako kumchun kinupto na zo si chu tul ko in gimnay ta military campaign chu ahin chil happy pantani hi
Vladimir Putin vai bol na noya Chechenia gamsunga thanei na chu athabein kumsang ni kumchun anatha cho hingin hi hiti hoji chun diket lingset ki do nagal ani chil hingin Putin chunga lungkim lona anasang le in alhom pinin mihim lakhat le sang som gu walin hichipha chunga chun ahin khu ana chanu vin hi hichigal sunga Russia sipaiten Grozny khupi aha bulu be se je usun United Nation in Vannoi khupi ki ha su sit pin most destroyed city on earth tin anmin vo hi lovin hi hiti hoji chun tu ni chenin Russia sipaite la jong Chechen contingent ho si chu Kedirovets tin akimin vo lovin hi hichi alam kailuyo Ahmed Kedirov minako na kimin put sa hi anikiti tusungala jong Ukraine tin kaif gam kaya ki thamel sin ade san ho chu Kedirovets kiti ho hin achela piu a hi tin anango ovin hi het gilna nei iza nam khat chun hisigal mai tha hin nubleda omlowa Ukraine chunga gal ki bol na hi agi khel sa thei a hi ati vin hi achi chu Russia dinga in lama Vladimir Putinin a hingjing gal khat hung tha ko du chu asu thip akimai tu pi te ding ngaya a hi ati vin hi hinla iham tin in lama gal ti chu Chechen lam hi don se belvin koi khale chu Russia ma dinga hla samna phata khat hung hiding a hi ati vin hi kholgil na nei hona se be nawa Vladimir Putin chule Russia mi piten Ukraine lam sanga in lambui ne hi ahin gel kho theyo hi ati vin hi eham tia hi tabunga hi Russia ten in lam ahin kho sa kinole Ukraine tia dinga alem chang ti chu counter offensive bol dinga phat lem chang chu hung hi thei no min hi ekiti ahoi chu hile phat le ni kho hung chele ki khel dung zuya thilsu ti ho hi invet dio a hitai abang loi khanin Russia Ukraine gal China Taiwan ki dona tu sim ki sei mai mai le mang tu sim dana gel imo vin hi a hi poi so pite Vannoi hi global village tia ki hi khat so a hi ta zin hi chi til so zo se hin indirect nga ai ho zo se ei to kha jingo chu a hi ti ne gel do te lunglut ta anangai zo se na chung chi ova hetna Balap Kuki chenerin kahin ki pa pi ove ahoi zo apazo isim do ibol do be thein dingovin subscribe like le share hin bolte yon subscribe na bolting ule notification bell mi ding hai mil hi be on sule na ngai dano comment hin sulut te yon hin pilunon sa ta lim na hizingi